Russia chuanin dauna nena achang mek zel ni ina langa Russia ram hruai tu Putin an din muntra achan chau mek na tan pui tu bersu US President thar Donald Trump ani mekani Russia le Ukraine te inkara in dauna hian kum thum chung te meu a to mokani khovel ram sang sanga politics in lumle dan chu thiam zong zong deuh thoin hein dauna hian Putin hi engtika ma achak zodon loti an soi thina mase tu nai khan he in dauna nena achan thainan lamtang ro tak Donald Trump anei thar tlat maya mitam tak chu dan chu adik don lo ni in alang tran tareu mai hemi te pani tang kop hian Ukraine President Zelensky chu an du danin an chei kual vel mek ani tho thang maya an ma chop a hlot lin thainan che tho dan tur chi thum man naya chung ta chu kan soi fiam ma sang Putin strategy ma saber man ruwa tur chu Donald Trump hi ni dona tun ma abik takin call war hun lai khan US le Russia te hi in taireng mai le in hotak mayan ni thina amero chu Trump president chung hian hengram pani te in kar hi adang lam hlokin arin om ta viau mai tun ma lama tang to han Putin a hian Donald Trump hi angai sangin afak na sa thei hle maya mi fing takani thu ran ni se arorel thiam lutuk na te hian ka ngai san na hi atizol sau thin ti in reporter ho ma afak olawa Donald Trump point ngai thak no mati thin khop mai Putin a chau hini lovin Trump po hian Russian president hi angai san thu asoin afak ve mol renga nikuma a campaign lai po khan president ni ta se chuan Ukraine Russian war hi achuak kher lawang ti po alo sui to ni kha Putin a po in angai te in alo thlop le view boka tun ma tangaram in ngai lo em mai pania hruai tulu te anin fakton mol tamai hi achan dik tak chu until clear dan le du dan athum hun wang ani ber mai strategy panina chu na to hian ania Putin a hian an ram border chungchanga western ram rorel na in ngai dan ron nei velo se ron in rol velo se adu bera Ukraine point na to zom lo se adu wangin arun tabukani kha hetiang deuh che hian America hi amasa Brazil turani ti aw la mang mek tu Trump point an ram sum le pai ta chu European ram lama athlona pek chu alau hlea aman cholo dan tur ngot aboi puitani Russian ram economy hi oil an thon chua ain ngat pum hlum ati thaya Trump point oil man lo thunun hi adu ve chi aboka hei ba ka hian an tran rol theina chan poimo ber chu hemi te pahni hian mel ma thumun an neya chu tu dang ni lovin Ukraine President Zelensky a hiani mi tamzok in an fian lo chu Zelensky hian Trump chui chian ani na khan in rol na thuk tak mai neya kumsang ni le som nia atlin zo tak lo na chana po khan in rol na engeng motak anai ne soinia kumsang ni le som pakwa covid aron chuatir khan henan hian khovel pumpui ati boi don ti tu man threlok bik lawa covid khan mishing nun phunga chau ngong anei lawa politics khovela po angong na le ni hemi kum hian Donald Trump chu in thlan lom le turatan na satakina in bua saya chuti in pu achana akal puimu uplai chuan rum kha chu Zelensky chu phone mangin avati ti puya Joe Biden a chir thena tur engemo azon na lama vabiania te chun Trump chuan kumsang ni le som paruk electiona Joe Biden a chet sulna in thlan lo le tura achak zo lo na tur thil engmutak zong turin Ukraine lam chu avanor ta amero chu he anin biak na hi media lama leak out in hemi awang hian Trump po thunei tu lamin an chui zui pha nge ni kha Donald Trump ngai dan chuan anin biak na leak out tu hi tu dang ni loin Zelensky ngai mai hi ni in apom mi maya aming chiat tak sia chuan kumsang ni le som nia po khan atlak pha ta reng ani ti chuan tun tuma aron president le ta ka chuan Ukraine lam a hoi ta lo po hi aphubalak tumna anga ngai lo thei ani ta lo ni chuti rol chuan chet buan ero atum mi alo ramna siam tu ti ming purang chung sin Ukraine chana chian zok thainan malak na kalpui mek zel nia soinia Trump hian Zelensky chu in thlan na om lo chung ram hruai tu ni na chel tu dictator ti na ko bol renga in dona achu nu tang khan Ukraine hian in thlan pui alla nei lei theilowa hei wang hian Zelensky po a Trump top to ma se president anita char ria ma se Trump hian ram chung in dona om reng in thlan om theilo ti a thei ngil te po ni mana ainga po chu ni se atum berero Ukraine nu niam ani mi ho wangin athil tum ti hlot ling tur hian ti hrele soi hre te chiam nei lem lo ni
Putin a hian he in dauna chua chan diktak khovel hriata pholan tum angina in soi ve mek boka kumthum chung in dauna wang hian khovel min mu Russia chu misual tak angai ni in andem ron loi loya khovel in Russia an thlir dan thlak thleng hlok chu thil poimo masabera lo ni tani an thlir na tlang atanga he in dauna lo chua dan le an torna te pholang turin Russia hian malakna akal puiton meka Ukraine nen an boina hi kumsang ni le patni February thakhan in tona ilongai ni chuan ingai sul hle tina niang achan chu heng ram pani te in kara boina hi kumsang ni le sompali January tha te to khan Euro Maidan protest in tona nia heng hunlai Ukraine president khan Europe ram dang tenen athlona in sum don tona dulawa chu ai chun Russia ne nang nget taka in zom na nei athlang zoka hei himi puita chuan dulawin nasa taka daudala huai hot ani phata hiala boruak chu so sang chho zelin nor huai hot tu ta chu an chena chho tual tuala chu mikal zela chon sarkar lai mek chu tlain sarkar thar aron ding ta ni hei mai ba ka hian kumsang ni le sompali March thla khan Russia chon Crimea chu beithutin tiluina mangin Ukraine lakatangin achu sakta heng thil thlen hu hian lu hengsle doningsa mi puilungoi lo pungkhom suan sarkar an beile ta chiama tichon Ukraine point athutluk na chu so son atul ti hrein hun lo lo omzel tura Russian aron beile thuthlawin NATO somve an tumta khania an thutluk nei a hlotin lo nan ti in Russia chon ma ala tan takala tichon kumsang ni le som ni le patni khan Russia chon beile in chemical zera hian kumthum chung aw sui ta boka heti hun chung hian ram patni te hian enge an chana enge an hlo chi han endon ang miang Indona chu ma khan Ukraine map chu hetiang hian alang thina February sang ni le som ni le patni khan Donetsk le a chevel ram chu Russia hel hoin an thununa ma se February ni som ni le pali nu khan Russia chon he mun chak lam ram te po hi alata zelani Putin in soidan chon Ukraine ram pakhat Donbas muna an mi le sa khosa ta chu Ukraine sarkar hian abai thina wangin ami le sa te chan him tur chawa lut an ni thu soya ain soyang hi ni ta se chuan a chevel chau hi beiom takania ma se Ukraine ram khopui thlengin lak atum zui ta zela ain soyang hi thil omdan dik tak ani lem lo ti hei hen ati chiang viau bokani US lamin Ukraine an thlo bazara Russian ralian zel tur su an lo dolen veta Ukraine puinan hian ram sang te hian engza chiang nge an central ti report fel fai tak tlang zar ani chialawa ma se mitam tak chu dan chuan kumthum chung hian alo bera dollar millions ani le somalai chu andong ni nan chuta atam zok hi US in apek ni in alang bokani USian missile thachung chuang tak kilometer zale som kwathleng aka thei ATACMS le ral thum chi sang apenuala UK le France lampoint Storm Shadow missile pe ve bokin kumsang ni le som ni le pathum po khan US chuan jet fighter pelein US pilot te chuan amandan tur anjer tir thlap boka Turkey point ral thuam engemo an pe ve nual bokani an ral thuam pe khomazara Ukraine sun Russia chulo beilet veselin kumsang ni le som ni le patni le sang ni le som ni le pathum khan Russia athun huaya ada mun then khat depo an la let le theya heta hian Ukraine hian Russian mun then khat po ala tel ve bokani hei indona hian ram pania sipai te hi an chaw zo to zo in Russia lam la in ram an lak bel thret zel boknen ram pani te in kara hian indona to po ni se an ram ri ve te hian ngai an ole thei kherangem ti chu trama malak na kalpui zel dan turin ala hril zelang chu tuna ri hi chuan Russia hian Ukraine ram hun nga thena hun khat don chu ala to mani deuh khan Putin anen phone call mangin minute som ko lai anin biak na po hemi chung chang thau hi an khel niarin ania chuti rolin an ram hruai tu then khat te po Saudi Arabia anin mukhom to boka alandana hi chuan indona hi amoran bok tran mek nia ngai theini ma se indona hi top ta se engtin nge Putin hian omzela tumang ti hi apoi mo khop mai Russia le US te in biak na hi Ukraine chung changa vek zelania chuti rol chona chanchin an khelber Ukraine tero anjinga tel tur hian som an ni ve ngai mi lowa an thiam thu emo an du dan soina tur hun hon sak an ni ve lo hrim tina ni chu an tan chon tama president ronita po hi an santi chiat bel cha tu tur chau ani ati lo theilo ni Russia hian in dau chol leilok tir hi atum ber ni na langa
adu berchu athunun thei mun siam belania anche dan en hi chon Ukraine rampum puini lovin mun then kha chau hi thunu na duwa hun lo lakal zela Europe le Russia in kara boina lo to poni se an ram lak then khat te hi ram buai anei tu dik tak zok lo ani don ti na nia hetiang hmuna hian bei pui thlak na a hluarin thompo ana thin vewa Russia hian heng aram lak te hi invent him na man ruatan so adu ani thaina chen po mani Russia hi khovel ram lian ber ani meka Ukraine nena tanga asu sak ram hi eng thamani lemlo Russia hian aram azau du na lam ni lovin Europe ram te nena athil ti thei ji entir du wang zok ni na langa Europe hi eng tikai mo chuan a beidon tia chianga eng tika nge ti ro hriat ala harvio ni khovel ram chak tak tak ten Ukraine an puina sa hle ti kan soi to a khati khopa an pui chung po khan Russia lam chu an ne hlei thei chung lowa hei hian chiang taka atar lan tak chu khotlang ram te khu an lananga ain an do pru riau maya an tang ho thate chiang lo ti hi nia hei takhi an chak lo na lai tur tak po ni sipaila mala ni se na to tel zong zong te in ngana ber chu USC an ni boxia hetiang reng hi ani chuan Russia hian Finland emo Poland hi alabe mai thei ti hi chu thiam then khaterin dana ni chumi ma chuan Putin a hian America chu NATO tanga chuak turin tamaril ru chu ne atum ngei dona hemi chungchang zong zong hi Munich conference nei ani tumin Zelensky chuna soi chuak to nge he ni Donald Trump tuntuma aron president z chu khovel ram hruai tu fingber ani thu a soi chuak fo maya mithen kha chun an hel hle ni Ukraine Russian in dona hi atop theinan Russia hian phut anei nge dona chu aram lo lak ta chu apelet don lo ti hi ni apelet lo ni chon Ukraine me phi adang lam hlak to dona chu mai baka Ukraine hi NATO atel ve thei don lova chu lo le a chuan US atanga chom dolna adon thin zong zong ti top ani vek buk dona ni America lam chuan anlo tan pui to na wanga anin senal na zong zong rul let nan Ukraine mineral lai chua chanvo nei ve an tum mek buka hei hi America company nena pek tur nin he thila wangin an ram sum le pai din mun choi ka ni nom thei don ani voin hian Russia hi ro rel na chi sang sing hi le sang li vela tel ve theilo tura phor me kan nia an phor na te hi an phel ani hlo chuan ram dang te nena anin sum don ton na ngai a le dona heng thil zong zong hi Russia ham that na tur ve kan nia Ukraine lam hian engma an hu ve don lo ni an tan chon cha na sa takani dona ma se alandana ero Russia chu anin nuk doka tlomta angin an lang dona indona wangaram tleche to din tharle turin US anorin rol ngei poin arin omani Trump hian Ukraine tana anin sen sona zong zong billion zanga kha alo thlona liam tira tum reng lowa arul len nan mineral deal nei pui turin ang yet meka Zelensky ve thung chuan heng sum le pai zong zong te hi apuk tir lovin phal taka athlona apek ani wangin US laka hian barul tur an nei lo thu a soi ve tlat boka Zelensky chan hi a cheto khop mai kiltina tangina tlom nge na turin hual be ni meka Russia lam nena anin mail mark na hi chuti mai olsam chuan atop don lova chuta chapa US in anin karla a chetan mek zel boknen an malam hun hi athim tan khop mai heng thil zong zong hian kan ram India hi angong ve thei lovin kan lo ngai mai thei ma se kan thian na zong te hi kan thian tha an ni vek kher ngai si lova hei takhi apoi mo na lai chunita ram hruai tu te anin thlak rual hian an ram kalphung le ro rel dan te po ain thlak ve ngal thina thian tha te po mel ma an chang thei bokani indo na chu tran tir khan India hian atran lam asoi chuak ngai lem lova hemi wang hian Europe phei chuan min dem na sa hlea Joe Biden akha la president zui zelta phaisela chuan aro rel na then khata telve theilo turin India chu phuar hialan tumani Trump hian Modi hi ka thian pa tina soi thina ma sei hi aril ruput mang dik tak niang nge a soi ve satlia mai niang mani de khan Modi hi America zinin president tharnen hian anin koma anin fakdun na sale leni heta hian thil chi sang soi donin chung zinga poimo ber chu khovel pum hong dot thei tarif chungchang hi Trump hian White House alu ma hawa tang to in ramdang te nena anin sum don ton na zor sum chia chungchanga ruam mana thar kalpui atum sia soi photo a president ani tak chia phei chuan an thenom ram lian tak le in sum don ton nalwa a partner Canada le Mexico te laka po zor sum chia tarif za sam ni le panga atuk ngala
chu mai baka China tanga product ron thon lua po tarif za so mina tipung bokani tun tuma modia zin hian tarif chungcha kan malam hun tur chungcha nga soipuya thian thatak anga insal ton ma se politics a hi chon thil angai reng lem lowa thian thatak po anon zong le du zong ain an lo miau chuan melma anin siam mak thaya zan khat thil thu lega engkim adang lam hlok hlok thai tlatani ram shoi tu pani te hian thil chi sang sang an soiduna India hi America in insum don ton nalama a partner lian berta zinga minia kumtinin hengram pani te hian anin sum don ton na tangin billion zale somni le pakuan muchuak thina ansu dan chon kumsang ni le som thuma hian billion zanga apel to tura bai saini chamadu dan chon an sum mu chua tur hi 50-50 ni se ti hi nia chumi tur chon India hen America tangin billion zani somma hu thil achalu danga chutiang che chon America poina ti veang China le Russia lama tangin thil lalu to lo se ti chu trama thil tum berani Ukraine Russian omsel dan tur hi soifak thai lani lo ma se chik taka thlir chon Russia hi ham thana tel nem tur zok niin alang me kani engponi se ingai dan comment section lama iron soi vedonia